Ikipe y'igihugu Amavubi inganyije n'ikipe ya Nigeria, ibintu bitari byitezwe hano mu mujyi wa Kigali. Ni ibintu navuga ko bisa nkaho bije ari igitangaza ku ikipe y'igihugu Amavubi kuba yakifata ikaba yanganya n'iyi kipe. Ejo bundi yatsinze ikipe ya Benin ikubita ibitego 3-0. Ubwo bisobanuye ko u Rwanda uyu munsi narwo rubaye umwe mu makipe akomeye cyane kandi ameze neza ku mugabane wa Afrika. Kunganya n'ikipe nk'ingiyi itagibura mu makipe 10 ya mbere anga ku mugabane wa Afrika, ni ibintu bisobanura ko u Rwanda ruri kugenda ruza neza kandi hari byinshi ryo kugenda rwereka abakunzi ba ruhago ko hari icyo rushoboye. Umutoza navuga ngo Spitra, uyu mutoza rwose w'ikipe y'Igihugu Amavubi, ni byinshi cyane amaze kuzamura muri iyi kipe, ndetse binasobanura yuko abanyarwanda bose bagomba kuba bahagaze neza, bagomba kureba uburyo ikipe y'Igihugu bagomba kwishyigikira, ndetse bijyanye no kuba bagumiza gushaka abakinnyi bagiye bakomeye baturuka mu bihugu byo hanze ku buryo bashobora kuba baza mu ikipe y'Igihugu Amavubi ubundi bakongera kuba bayiharanira. Bamwe mu bakinnyi bitwaye neza barimo uwitwa Ntwari Fiacre ndetse n'uwitwa Casemiro, ni bamwe mu bakinnyi bagaragaje urwego bariho, urwego rugaragaza ko ikipe y'Igihugu Amavubi imeze neza kandi ari ibintu bitabaye uyu munsi gusa, ko n'ubutaha bizagenda biba, ndetse biremeza yuko aya Mavubi yacu tubona uyu munsi hari inzira ari kuganamo, inzira iganaho amakipe nka za Uganda ziri, amakipe nka za Tanzania ziri, aho u Rwanda ruzajya ruhagarara. Umuntu yatekereza guhura n'u Rwanda akumva ararutinye, akavuga ati ngiye guhura na kipe ikomeye, ya kipe abanyarwanda bose bavuga bati ni Imana yirirwa ahandi gataha mu Rwanda, ariko uyu munsi yiriwe mu Rwanda, noneho igenda kuharara. Ubwo bivuze ngo ni imigisha ibiri yiriwe mu Rwanda. Bimwe mu by'abantu bizera bavuga bati ni ibintu u Rwanda rukwiriye kandi rukwiriye gushimira umuntu wari we wese waba wagize uruhare mu kugira ngo iyi match igende neza cyane. Ubwo nuvuga ngo u Rwanda mu makipe abiri akomeye, amakipe nka Libya, ntabwo u Rwanda rwigize rutsindaho Libya mu mateka yarwo, ndetse navuga ko no gutsinda Nigeria ntibirabaho, ari gukunganya nabo. Bisobanuye ko u Rwanda rwamaze kumenya icyo gutsinda umukino icyo ari cyo, icyo kwihagararaho bivuze ngo uyu munsi ibintu bimeze neza kurusha uko umuntu wari wese yabitekereza. Aya ni Amavubi, ni ikipe y'igihugu ikomeye igomba gutanga challenge ahantu hose. Iyi ngiyi ni Fafa TV, we kanda kuri subscribe, twibanire 5 kwa 5.